Mwinayo mwesitsana babona Mukhotso files very good mwanyala nabi era embakulihisa mushisibo ni baisilamu bashefe mwesi nabalemeni assalamu alaikum wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim wa aman. Nandi mwanyala nabishisibira mwama kulinda esambo nebale besambo yo yiyongere iramirerala eryo namobona chimimotoha cha nguli chimotoha cha bia chibirana inai tsipikipiki kwishula yasike kureti tsa bia ilihumi nirebende batsa kunywa bia huluna hulwa lwa idi luno bali kutsa huba bashefe ba kristayo nga bakuyetaho usangala ukikoyera kama iya kano namwetsa hubefe babene namwe batsa huba wa al-kafiruna Boko Haram pale bengane mbabolele shino bikulindilela la wale wa ibada kama ibada kefu kesuberenga kola Allah waberenga kuyakira busabu byosala byesuberenga kola so kuli banadamu bashaha arisai kwa sadikire hubanganga nengubolele ndi mu aya al-karim wa alu swaibu ikulomeri wa ihidina am oma nayo iri ngabe wasibire linda isambo nibyesubele ngofuna tsimpera totositsa na tsawira mujana ubengo bana tsoro paka ikwelembuka yosana eso habe bulambo ushibala huno nesingo bange we wona kisire shisibo sho wabango shira luna ulwesha lelo ili wabandi mubeye busiba neno mwikata ni bachale mabenywe ngato aholatsa kanikata wa alibini uhapi wetsimboho mu alkabuli wa alujahanama wa alujahanama erengane babolele shino ngani kalau indi banadamu mu aya ya suratu Abubakari irawere kulu wala wagadu wala waswamadu erango atolele busa shahada busori umanya busori ariwe uli umundu umushaha erango ni huchendela mu bindunga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesu yosala byesaka ni haniba sahaba bewe era waliyo bano babandunga bali hurana mu bunyasi mutauni ulihurana mu bunyasi bakuwamba bakuyila baza bakukwesa musiri yo bya bakuwamba bari niyo baramba nikaso newa alibada kuluna ulwa ibada wa alitsimboho wa alutshabape wa alukubufi tshabape paka papa batsole mani butusi ingane babolelendi ngabakuwambile ulikupisa mumuna musite mushiriba muna bakuwambile wembikile kuitiki ulikupisa bifo bitaru uitsa kukuwamba omulomori inama kutiya ulikupisa ukunda kupisa rukuwambe singana mubifo byosane wenyo kupisiremu ibonyo bukodyo wenye butsahoba yeta wa kubanga mubawo bulaina alhamdulillah takbir astaghfirullah fikum barakallah erengane bakanise kubanga muyongela ni bulamu bulai pakola holwa kiyama lufanyuma lokubanga sahaba kwa maliri sireshise bulai eresena ramire sahaba kamada mutwalibi bene Mukhotso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sallallahu alaihi wasallam.